Ndagusuje cyane kandi nkwifuriza ibihe byiza ukurikiye Biga Media. Nizere ko umeze neza uri hagiye atandukanye, uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda. Ndagusuje cyane nkubwira ngo amahoro y'Imana abane nawe. Kandi nkwa karibu nanone kuri Biga Media, ngira ngo niba utarakora subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro bya buri munsi. Mu makuru agezweho muri uyu munsi rero, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwafunze abakozi babiri bakora mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ndetse na rwiyemezamirimo akaba na nyiri ikigo cy'ubucuruzi cyitwa Paramount Company kigurisha ibikoresho by'ikoranabuhanga bakurikiranyweho kunyereza amafaranga arenga miliyoni 48 z'amafaranga y'u Rwanda. RIB ivuga ko bakurikiranyweho ubufatanyacyaha ku cyaha cyo gusaba kwakira ndetse no gutanga indonke mu gukoresha inyandiko zitavugisha ukuri. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry yabwiye ikinyamakuru Umunota ko bafashwe ku itariki ya 6 kwakira umwaka wa 2025. Abafashwe barimo uwitwa Uwawe Olivier ushinzwe ikoranabuhanga na Bicamumaka Jean Pierre ushinzwe imari muri RBC ndetse na rwiyemezamirimo Mugisha Emmanuel. Aba bakozi bakaba bari bahuriye muri komite ishinzwe kwemeza ndetse no kwakira ibyaguzwe cyangwa se receiving committee mu kigo cya RBC. Uko abakozi ibyaha bagiye babikora, umuvugizi wa RIB yavuze ko iperereza ry'ibanze ryakozwe ryagaragaje ko abakekwa bafatanije na rwiyemezamirimo wari ufite isoko ryo gutanga ibikoresho by'ikoranabuhanga bahimbye imibare iranga cyangwa se serial number, bayihimbye kuri mudasobwa zigera kuri 71 ndetse n'imashini 25 zikorwa zizwi nka CPU, bayongera ku cyemezo kigaragaza ibyakiriwe cyangwa se delivery note. Yongeye ko kandi ko iperereza ryagaragaje ko aba bakozi bemeje ibikoresho basabye rwiyemezamirimo byatanzwe byose kandi atari ukuri. Hanyuma Bicamumaka ushinzwe imari muri RBC yishyura amafaranga yayo abizi ko ibikoresho byose bitatanzwe, bituma habaho inyerezwa ry'ibifite agaciro ka miliyoni 48 n'ibihumbi 437 n'amafaranga 525. RIB ivuga ko rwiyemezamirimo Mugisha Emmanuel yagiye yohereza ruswa y'amafaranga aba bageze komite ishinzwe kwemeza no kwakira ibyaguzwe muri RBC kugira ngo bamuhishire bamusinyire kuri fagitire zigiye zitandukanye. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry yanaburiye abakoresha ububasha bahabwa n'amategeko mu nyungu zabo bwite kubireka kuko RIB itazahwema kubakurikirana kugira ngo bahanwe. RIB ivuga ko kandi abafashwe atari ubwa mbere bakurikiranyweho ibyaha bya ruswa kuko muri Nzeri muri uyu mwaka wa 2025 bakurikiranyweho icyaha cyo gutanga inyungu zizafite ishingiro mu gihe cyishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'isoko. Ubu bafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera ndetse na Kicukiro mu gihe dosiye zabo ziri gutunganywa kugira ngo zishyikirijwe ubushinjacyaha. Nanone kandi mu yandi makuru, itsinda ry'abaramyi rya Vestine na Dorcas ryerekeje mu gihugu cya Canada aho bagiye gukorera ibitaramo mu mujyi itandukanye, ariko bakaba bazahera mu mujyi wa Vancouver hariya muri Canada. Umunyamakuru Murindahabi Irene usanzwe ureberera inyungu z'aba bahanzi mu muziki yifashishije urukuta rwe rwa Instagram yasangije ifoto igaragaza ishimwe Vestine ndetse na murumuna we Kamikazi Dorcas bicaye ku kibuga cy'indege, ayiherekeresha amagambo agaragaza yuko bagiye muri Canada, aho yageraga ati Canada Vancouver twaje. Mu yandi mashusho kandi yagaragaye Vestine na Dorcas na Murindahabi baherekejwe ku kibuga cy'indege n'umugabo wa Vestine Idrissa Jalik Wedraogo baherutse kurushinga muri Nyakanga muri uyu mwaka wa 2025. Murindahabi yaherukaga kubwira itangazamakuru ko Vestine na Dorcas bazataramira mu mujyi wa Vancouver ku itariki ya 18 ukwakira umwaka wa 2025, nyuma bagakomereza mu yindi mijyi itandukanye, ariko atashatse guhita atangaza. Yavuze ko bafite gahunda yo gukora ibitaramo byinshi bitandukanye bizagera mu mwaka wa 2026. Icyakora bazagaruka mu Rwanda bakazongera gusubirayo nyuma. Ibi bitaramo byari biteganijwe kuba mu myaka 2 ishize, gusa biza gusubikwa bitewe nuko hari harimo akavuye mu bateguraga ibi bitaramo. Vestine na Dorcas bamaze kwigarurira imitima ya benshi binyuze mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana zirimo nk'izagiye hanze muri uyu mwaka, zirimo nka Emmanuel, Yebo, Ihema ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Iri tsinda kandi ryerekeje muri Canada nyuma yo gutaramira muri Kigali mu gitaramo cya Day of Bliss Rhapsody Crusade gitegurwa n'umuvugabutumwa w'umunya-Nigeria witwa Revla Dr. Chris Oyaklome. Nanone kandi indwanyi zikomeye mu mukino w'iteramakofi muri Afurika zigiye guhanganira i Kigali mu Rwanda. Abakinnyi bakomeye mu mukino w'iteramakofi muri Afurika bagiye guhurira i Kigali mu Rwanda mu marushanwa yiswe Kigali Fright Night yateguwe na sosiyete ya Silverback Sport ifatanije n'ishyirahamwe ry'imikino y'iteramakofi mu Rwanda RBF. Irushanwa ryateguwe mu kugaragaza ko Afurika imaze gutera imbere mu mukino y'iteramakofi, rizaba ku itariki ya 8 Ugushyingo umwaka wa 2025, rikaba rizabera muri Zaria Court. Abakinnyi baturutse mu bihugu bitandukanye nibo bazahangana kuri uwo munsi, abo barimo Jerry wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo,
Umugabo ndetse na Ali Aziz ndetse na Joseph bo muri Tanzania, Hans ndetse na Nelson bo muri Gabo, David wo muri Nigeria ndetse n'uwitwa Frank wo mu Rwanda. Mu bagore harimo Precious wo muri Nigeria, Flora wo muri Tanzania, Daniela wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'uwitwa Mukami wahariya mu gihugu cya Kenya. Amatike yashyizwe hanze kubifuza kuzareba uyu mukino, aho imyanya isanzwe ari 10,000 ndetse imyanya yisumbuyeho ikaba 12,000, naho VIP ikaba 60,000 mu gihe VVIP ari amafaranga 100,000. Abazakurikira imikino bateganirijwe imirwano 6 ikomeye ndetse ikazongerwaho indi 5 y'abakinnyi batabigize umwuga b'Abanyarwanda. Tunyarukiye mu makuru hanze kandi umugore wa Akon Yatse Gatanya asanga umugabo we afite $10,000 gusa. Nyuma yuko Tomeka Tiama Yatse Gatanya habura umunsi umwe gusa ngo bizihize isabukuru y'imyaka 29 y'urushako, urukiko rwasanze Akon umugabo we afite umutungo ugana $10,000 gusa. Aya ngaya nagera kuri $14,400 by'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mugore akaba yototera guhabwa $5,000 by'umugabane we nyuma y'imyaka 29 y'urushako. Umugore w'umuhanzikazi w'icyamamare Akon witwa Tomeka Tiama aherutse gushyikiriza urukiko ikirego asaba Gatanya ya burundu nyuma y'imyaka 29 babana yaramaze mu rushako n'uyu muhanzi. Nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru TMZ, Tomeka yavuze ko we na Akon bafitanye ibibazo bikomeye bananiwe gukemura mu bwumvikane, bityo akaba yahisemo kugana inkiko kugira ngo bashyirirweho Gatanya yemewe n'amategeko. Aba bombi barushinze ku itariki ya 19 Nzeri umwaka w'1996 ku buryo bari batekereje kwizihiza isabukuru y'imyaka 29 barushinze. Gusa ibyo bishobora kutaba kuko Tomeka yashyizeho gusoza urugendo rw'ubuzima bwabo bari bamaze mu myaka myinshi. Muri dosiye yashyikirije urukiko, Tomeka yasabye ko akomeza kuba ari we urera umukobwa wabo bafitanye w'imyaka 17 mu gihe Akon we azakomeza gutanga indezo. Yasabye kandi ko baba bafite uburenganzira bungana mu byemezo by'amategeko, ariko we akaba ari we ubana umunsi ku munsi n'umwana wabo. Nyuma y'uko urukiko rugenzuye dosiye y'uyu mugore ndetse n'ibinyamakuru nka The Press Tribune bikaba byabonye iyi dosiye, Tomeka yifuzaga ko ahabwa $100,000, ariko urukiko rusanga Akon afite $10,000 gusa. Indi mitungo ya Akon yose yanditse kuri mama we, nubwo umugore we avuga ko mu myaka 30 yagize uruhare rukomeye mu iterambere ry'uyu muhanzi w'icyamamare ku isi. Kugeza ubu bagomba kugabana 50-50, aho Akon agomba gufata $5,000 hanyuma Tomeka agafata andi $5,000, hanyuma Akon akajya atanga indezo nk'uko babyemera. Yes, ndagushimiye cyane we twabanye, ngira ngo niba utarakora subscribe kuri Bika Media, kora subscribe kugira ngo tujye tubana amakuru n'ibiganiro bya buri munsi. Ngira nari Mugisha Fabrice, umuhungu w'Imana n'abantu abimfura cyane. Ndabakunda. Ciao ciao.